Okay, thank you very much manan apo kadagiti sponsors tayon kang runaan dagiti madiag sarday nga mangmangted iti gracias. Ayan. Sa Jaya Balasyo taaw nga kasla apo mabayin kami kuma. Ngam, syempre kaduhan na apo dagitang dumdumteng kada kami kat ipapaay tayo malaeng sa Jaya kada kiti karuba tayo nga medyo unay nga nagasap ti panagbiag kas kuma iti kas kuma kada kiti mag-ikan tayo iti nagsaugang mo tan iti kas kumakadagi Jaya beneficiary tayo to sa Jaya San Sebastian Ramon Isabel. Yan, iti may katong daras. Of course, nalpasan tayo muna iti Villa Carmen and this time marami din iti may kadua iti Jaya San Sebastian for our dental and medical optical mission. And of course, special thanks to our doctors. We have Dr. Monica Visaya of Visayan Optical Clinic and we have Dr. Derek Vizcara of Vizcara Dental Clinic of Ramon Isabela. Yes. And of course, katagitin tupay apo dadto mga doktor nga umay tupay kat hami pay apo nga tilibre nga kugit kasi apay apang ka man nagpakugit kung kumakarod ay kadita kaya to. Wana chainsaw ti masapol mo ay na mga mabalinan dagiti kartib dagiti surgical scissors kung kuna na diya aanon hanga anesthesia pay ti masapol mo di jay from alang ay at talagang general talagang paturugan tagang nalaingan. Tapos time na kasi mga 4-hour operation kasta kakulbutan nagpawat ngarod karo ba dumtang manan iti oras iti datlag nga sonata kat may sama din apo nga sonata ti papuktuan mi kada kayo kas panang babaknang tayo ti literatura musika babaan iti Sonata Ilocano. Ngarod with your name, address, and ako kabaliktad with the title of the piece the sequence na karupa tis pumugto with the title of the piece and of course your name, your age and address dapat dito ti aksaro nung ako na aji title na nagan niyo aji address edad lito mo na kita sorry naman kita dumdum nga ngarod amin apo kat qualified uray na dito korwarti stasyon at itaruar iti balay basta no amom na iti part at ito paulo na iti sonata parta ka mo iti text for our official text line 0977-269-1552 ulitin mo apo title, nagan, age, address dapat for 200 peso nagrigat ti aglo ti mamindua anay garod maminsan latansan for 250 pesos nga men DJ Globe nga may DJ TM DJ PS Bank tangan ka bumubog agload 250 dapat ti load mo tanu 100 apo nagsurti ta ngayon no 200 nga men apo mamindom nga isen tapos biglang agreact kuya ko na 200 apit 100 lang ti sumangpot ko na tanong ka Urayam ako nakuha hintayin mo mo da siguro ka mamimpisan nga i-load mo DJ 250 ay 200 tatatap na mo yung pinsan na yun namin abot 50 pesos for 250 pesos load ite jo apo ti paulo na dahil nga sonata may ngarod ada duyun dinatdatlag sonata text kayo kakabsa hindi nga man o ingas kening kakad mangrik nga kadagitoy nga un-unoy ko kumaw gawawa amuem nga tuy aya rimusing gapuken ka tasikawan sa bali kinayawan man kay tuyirik na apay taytanaken agmayeng ken mang tuwa-tuwa wen uy pagarot munsa arab-rabaken ka saan
manujum. Kaya na kumamot eh nagpakukit kong kulawot. Lalay nga niya sa umpad karo ba? Atidog, di ba uno na tayo ito ay barbarin na for 250 pesos. Nung nalpasan na po ti sonata tawon nakapugto, awanan ti premion kasnala. So ingan agtuktukar, pugtuan yun karo ba? Panunot. Apay, dayta nakin ang mayeng kemang dua-dua. Wenu'y pagarup sa ngarab-rabaken ka. Saan biyak ko punasim dayta dua-duam tawanen ti ay ayate nudilaeng siksika tawanen ti ay ayate nudilaeng siksika. Handa mo nga nakasurot. Halpasan din sunatan. So, kaya nga sa uwan, dagiti lang simangpot. Itata iti income respetaran. Kaya dagiti simangpot pa'y. Awan ito, ayatok. Hindi laing siksika. Ulitan mi apo. Nasa proper kumaapo nga title of the piece, name, age, and address iti kuana. Title, name, age, address. Apay tanagam awamot. Siksika lang awan dua-dua. Apay juniso drafisa. Apay tanagam. Unfortunately, hang also apo Rochelle Viado, ano ko na ni Rochelle? Ito may isang ubing ka no? Oh, ito may isang ubing by Flor Delisan ako apo. Konasim ti dua-duam. From Saguday Quirino, unfortunately, you did not make it. Kaya lang ka awanan nalpasan eh. Gusto ko malayta, gusto ko makaya lang nalpasan. Okay. Nauti ka mo, awan okay. Unluckily, apo awan iti nangabak. Sayang. Sayang. And ngayon, siyempre, thank you lata kanya yung apo. Hindi ba nag-text yo? Maraming salamat po. Gasa taong mo nakapukto. Awan nakapukto. So nga damdama. Mang tadamanen. At amot nagkiti si Mang Pot, pero late damot apo nga nag-text. Nalpasan tayo sonata. So, better luck. Next time, damdaman na po. Ito na may kadwa nga pa sa programa. Iti 40 kadwa nga na followan. At kami manan. Ngarot, nagkiti doon pa yung pablaw. June, kablawang mambot ni apong ko ni Judge Marcelino Cabukana. Senior birthday na itata. 96 years old isuna. Wow, congratulations sa apong siling. Happy birthday kang kamani po dito 4 dekado. Apo sabi ko matadumdum nga tamat isuna kapsat Judith. Pakibagam kay ni attorney Kabukana nga dungog da. Ayan. So iti paulo na apo is with the correct spelling hindi nga man o imnas. Awan ti W na di o hanga o imnas. Hindi nga man o imnas ti paulo na adumot ti nakaala pero late dan apo nga si Mang Puwede ti text messages da. Ayan. Nagatitdog ti pawayway na sulong nga 3 minuto datang nga sonata. So within 3 minutes dapat ma-send yun the answers yun. So into na may kadwa nga paset agpapugto kami tumarin apo the same style. Kasi lang arodan. Kat agsubli apo iti 4 dekado agsubli tadda kami manen kalpasan iti sumagmamano nga palagi 97.7 nagsamki